West Karbing long hempi hamren rong sopialong pini All Party Hills Leader Conference Racharia song hinpen Ru Samson Singh tia kumlina thengnolong kachisong sai kedeng pon Pini bangso kachisong sai kedeng pon hu jasimet son pli ason akimang pensi APHLC Racharia song tum chisong ponlo kachisong pon hu lamthi ke jong pon tengke Karbing long pen di mahasaw aral tum akimang article 244A pachun sirak nangji Karbing long Tumas Council voter list along pen non-tribal tu maphan amending than etnangji ECI pen ex autonomous district buketo kadin along autonomous district butok ponangji la pen Karbing long pen di mahasawa long ri arloke panchayat raj nang paludlong ledet nangji pusi kehang padupong mai long APHLC mai PGR kathar kaningje ponke Assam Land Revenue Regulation Act Pharokresel kebra trok ner kebra trok aron mate 1986 aron Section trainer ke balong kitok pon notice ta inang ni athi PGR VGR bangke sarkar mate radalong lilasi eviction fit nangji pusi ningje pon la hello ande PGR pen eviction ji ke Assam minister revenue minister siningje jinon ke lasi ka CM pu bom lo nang tum rong sor tur pakra nang rab dun tha government phan pu nang ji pu body la pu et lo ke alang li ke autonomous ajakong ode lo ke alang li ke la hello la signal li tu mate ke la autonomous bedo bek nang ji la pen la autonomous council dum si la PGR VGR along li ke eviction bek nang la ke la ka meeting edo ya kam ta velo haladak Assam Land Revenue Regulation na 1886 are run along section 18 along ke tokdo halada ke toke forthwith eviction nang ipu notice ta pinang ni pu harake athema lage government along li lage rat along li pu chini lor loge PGR VGR ke la si halada pen ke eviction bek nang lage amunit ko pima alam ka lilo lage tribal do mange eviction nang ni pu bote do hadaw mangke Autonomous District Kilong Jep Hana Bangke Samson Singh tia pran chipi detlo bonta nona bangke Autonomous abangsi avidetsi District Council ansi nang do chotlo hamren alongta District Council bangke doji sitame Autonomous Council bangke avidet pu athike District Council prote panchayar phansi jongdam puta jai kathar pen ningje ponthu ang District Council dobong lang ke pu sia ja tu mat haji setahala autonomous po mga ave detlo po bangge che lang nam de ji ange che hok rong yi non neli ka chini ke panchayat a election doji no la council government of Assam government dum panchayat election pe dokogi a election ke doji ta village council election puji ange village council popo ka rong sodom itu karbi itu aku chini tu de lopo yo tulirang rong hang na chini ne de po laga village council ke laga ponjat 60 long ke tok dok ke po pa kin nget rong po bangso kachisong sai ke deng hut APHLC ke kroi aral tum ke ongdung aphai chetong dunsi hamren rong supi parprup anpinsi kachisong sai deng pondung hamren pen daniel hi Karbing long lai